Ole guitar ZTP guitar kan andal do na una hianin ani string hi kan release to tuna hian tin Floyd Rose B ka hianin hriat tur pakhat chu bridge s hi ti chet pal hi lo me la ya ta hian tuna chung ka kama string kan lak thak don reng chuanin ta hian la ya hian a tail fine tune hoya hian kam nge chi ni ania fellow shui thak Floyd Rose system bridge nei na tuning problem an nei chan ber pakata chuanin hemi strings an lak thak don hianin heta kam lo hianin hela hianin an het nul tapuk trina cha chon bihenaya a knife s khan ti cheta trina knife s pera chet to chuanin ingong guitar tha pawni se tuning problem kha a thlen du khop mai problem chumi chu ti chen dan tlang pui in ka thren ka pejon trem bhuwa chung hianin bega te an thun pop zela tingin a don khan khamia khanin s hin ti thrin boka chuna chuanin tips maintenance a hianin hriat ve ne to ri tama video hi ka ti pei lo thina ania ka thiam lo boka mi chu kan ti ve chin mai mai strings kan la thla china hemi guitar hi guitar tha deu ni a guitar tha chu main handling trim po hi luk hi nga ya ti pop ris veng chi hi ni lo ve na chin hi ama guitar tam tak ka buda kon lut te po hi nia thren khat tina a thiam ve de ni na in hria na expert si lo thiam ve nia in hria hi om ve theya ti hoina an lo ti chet sak to ang chi le ti chet sak an ti mai na yan yang tiang uluk lo de wan lo ti wanga problem om ta hi mu tu hret tu hi soi tu hi tam ve to khop maya chunai tar la ran soi ve hrim ani he guitar po hi nia engem neu chu kan set up in kan ti ve no to he guitar po ka ti khoi no to a possible te po hi problem kha ve shrina mana khan thokat lai kha a pet lo de chung khan to chon hei problem chu om to lawa ma lo chu reflect a hun ve to hrim mang rei ve to nei tu pa hi na pet sok nem ve to bukang he guitar hi chon ti kha ani a pick up belt po hi hi ama khana thak to in khashia nakina details ama ateng na hriat thein ka ringa soina han ka thai guitar khoi pui ka nga theil ka seng to thin no hi chu kan servicing manual to thin ya hriat tu chu guitar tha ni banga servicing ti ngai lo emo khoi ngai mi alo nek te po an cha ngai mi alo hi eng guitar ma ka somsop enga tha po ni se om lo hi motor tha po a that po le servicing uluk don chuan ti ngun kha that na chu ni me maintenance in uluk anga ya tin tram system big shrim ma Steve Vai guitar te po son nei in Steve Vai guitar te hi lai thei lo emo te Satrian ni guitar te lai thei lo hi an ti thina ama la chun ni chon tek ekang so liana po ni se tek an nei than ni chuan amani private guitar tek khan nei ve kan nin hlan hi khatan per khan an setup khala boi ve nge thawa guitar inga tha po ni se an ni page Steve Vai page trema khai pop zelania tiang khanin kha khat tlani vela per zo guitar tek ne na backstage sa pe anin fine tune and kim an auti thale vek setup zong chuan video kan lo mu te chu du to kan khoi nu ani ti hi kan threto lo thina win gitar kha khatinga setup ngai lo a tha kha om thei lo ani mara chu guitar thana na le quality thana na chu
nghe nhàng tuning te low stable zoka gitar thalo ai chuan that polo thari du nghe ni tin guitar thade mai ne kan soi le du chu nya kan soi ta sa guitar tha then ka ti chuan in review then khat thi ta ti me na sa pon ta se cái mà vì cả chọn en đủ chín hi cái này à undertones te ala na chọn in pedal sa te tiếng điều khan guitar te point reviewer try hi an hoi mo a an zong review a thil che vak pe ge ju ka du lem lo a an kan afford ani chuan in music a person kan nei ni chuan in thil tha hi chu a tha ni John Kisapoita A Thing of Beauty is Joy Forever tiang hanin thil tha hi chu fak moi vak pongai lo thamei fak ngai guitar hi chu a tha vak lo ti na ni mai chu na tha lo hi tin kan na fort thei to ka kan nei thi a tha ber chu ni mai a chu ti rol chuanin then khat guitar tha vak lo te so fak moi na a tha a han soi che tel kher zel una entir nana a Fender American le Squier te han compare inang reng a te an chuat tamai thin hi chu review en tlak lem lo thil che lem lo a ka nga ya pe chuan nei ve phota tin kan review kan en hianin eng gear nge eng mang man ruwa eng amp eng pedal sa ngen test ti lai hriat hi nga ya enga motor man to sport car man to ber po hi kong chia nge neng Mizoram kong chiat lai kha ngai to tai na ka ti nga hanin henaya kan local motor chia nen khan tlan dan chui dang reng alom kha compare na turan lawa sport treka han tlan dun chi asela a hriat mai chulai zok chu guitar te po review tam tak hi om thina then ka chu en tlak lo nghe niang sap po English an soi wanga nghe niang inang intluk reng guitar tha angai lo tiang zong le ai thas i soi nep na ang chi review reng hi chu nghe niang in tlak le an thu soi pom tlaka ngai lo hi adik bering ka ria guitar te po em sa pedal sa te po ni thil tha chu thil tha ve ka em tha he guitar hi stranger em pa te style Ibanez Gio nen an ri ang rengang amaro chu Marshall JTM te ting rik bon thama khan han compare thaina ari chu le ain thlau ve khop mai thil tha chu thil tha vek a that na chiang thin sport car po running track a than zia hre thin ang hian khating khan kan test na feel a zir khani tina pet tu chu thu ran lo ta se eng ge pon eng ku thlang na rim te chon pet nal veka khami kha ka soi tu mani lo amara sun ki tar a that lo lampang zong kha then ka chuanin I a player an thiam lo ni mai te hin ti thina ningot lo I chu ti lo ni ta se Steve Vai te hin guitar man plom guitar cheap de wan mang professional guitarist how hian inge an man lo chan kan di chuanin ai tha kha omani a tha man tur kha an mi chuan hmang mai a wangin ka ngai mo lai chu thil che fak moi na ai tha soi chiat kher kha ka lo tha lo na thina chalai chu kan soi ve zoi ni a